Menteri Ketenat Kakot Kekiak Jong ke Jela Meghalaya James K. Sangma menah ke sengi ublei ula penha perdana ia ke lempung jingialehkai balatip kum ke All Shillong Open Snooker Tournament bala penlong na ke Meghalaya Billiards and Snooker Association harangkat ke jingi trailang bat ke National People Youth Front Shillong City. Ya ke nam la do ha ke tege lempung lara daw Amar Sharma hadin bau la ban penlim no yau Jeziel Nongkenri ha ke jingi kun final ke be nat bha. Amar ulalong ulado na kisau po prangut kinong ilekay, ulayo ban Khur ya kasong pisa ke pesan po hajar tengka, kat bau Jeziel pan ulayo ban Khur ya kasong pisa balai po hajar tengka. Hagas ngi penha perda, lawan menedon langru da ke MLA jong ke Shillong East kong Amperin lengdo, nang ta ke kertong ke NPP nong tumai, Dr. Jasmine lengdo, badru uketong ke North Shillong, ba ransom sut nga na lo MDC ke Lai Mukra, Malki, ba Fantin, kinong ilam ke NPYF, kentup na do ba Niki Nong Klau, National President NPYF, ba Mebon Raptha, President Shillong City, kumjo ru ba Mandroy Free Vice President, na lo kinong ilam jong ke Meghalaya Billiards and Snooker Association. Kibor penia ki yatho baha katai ke lempung kisha tang ye kinong shong shnong ke jela ban ye shim kum ke sinjam men kintiu ya katai ke jingialehkai kabala paunam hakeleng kiri jong ke perthei hadin ke jingi kun ye ka final kaladon ru ke jingialehkai paralong hapdeng ki kynthei ban peni ba katai ke jingialehkai omdei tangi shinrang henry ki kynthei ru ki don ki betibit bha hakni ke jela Meghalaya.